ole hei tun lai chu kan boruak arit viau maya a Kashmir lama kan buaina sa a Pakistan a in rosana sa a tuimin dang chat ma ula a thisen a farve thawang ti te in trong kam an ron neya a pumodi te lampo anin rosana sa amasa in he posi kan share le photange Pakistan na buai tel Kashmir rangui Pakistan suan India han ep viau ma se ramdang han thop tu anei lova Turkey in ral thuam tam tak apurlut anga soipo Turkey hiana pha a thona pakhata tui thuna ngai wang chawa Islamabad a trum len zuai ani thu asoi choti lain aram chunga bom mun nia apuaka balok lam ti puwa hian sipai tam tak an thi tin Waziristan lama Taliban hel an ka phlum nia an soinu loka bom apuak le a mi pasari an thingal bok an army chief Asim chu mi puiten bang turin an nora Pahalgam in kana a amo phurtu bera ngai ani an army chief fi bangkara abiru megni in an soiboka tin sipai tam takin bana thelu tin an chung tenen ramdanga an tlan chi a mun him lam an dap pui meka mi pui ero an ngai tu lem lo ni in an soibok China ne na Pakistan hian dollar billion khalvel pu ka tum don an ti boka ma se an puk tir kherin arin omlo ba an nga salutuk an politician thren khat suan India chau phatur ni in anin hrechi alova dolo turin anti vebok an mani to ka an boy le defense minister po nuclear bak in ngana tak tak an nei lo thu asoi Indian Muslim te an thinarim ma Kashmir phei chu an trap ani bermai an eizon na ber khol sin te chu an sol thup mai siya an tu le fa te ka hlum sak ang hialin anin ngai ani an lir thei te po athonin an service a chuang tur an om meu lo an ril ru a ha a an na bok milar ten khol sin te hip nan zin an tuma zin an om mek boka khol sin te chu Kashmir lo turin an nge Indian Muslim te chon ui humzat lek khu chu an zung diet ila zun hakin an thivekang India hian minute ni thum chung lakin atu dai thei ti in phubalak nge andu shremuna an liam don khop an ti ani tuna India che na ringot po hi kan soito angin an tur ngal viau an sum le pai din hun po in na tur Army Chief Upendar Dwivedi po in Kashmir vilchot Punjabi ramami te po an huan thai te ni chunga senghoi vek tura hriat ti ran ni lo nei tu te chuan phubalak ani don phot chuan senghoi man lo po poi an ti lo thung Pakistan tan chuan Arabia Sea INS Vikrant Fleet ringot po aluhai thak don destroyer nen jet fighter tam tak nen missile frang nen an ram economy in ray adai lovang friends nen vaibel che sang ruk zathum borin Navy mantur Rafael M version 26 lai lei turin anin rem le to le ngal 5th generation ni phalowa chuan fighter thaber zingami ral thuam lei thiam India thlan ngat thi a chedon lo Pakistan in tui angei do nem kum sang ni som parukaniya Pakistan thopel pol te chuan JNK a Baramulla district a URI khuwa India sipai te abei thuta India sipai som paria zetin dunna an chana ni PM Modi thinrim chuan tuile thisen a rualin aluang thailo ati Indus Water Treaty IWT chungchanga soina ni he hian Indus lui pui Pakistan tana apoi mo zia atilangani Indus lui ro pui Tibet ram khothang lama tlang sang pui om khom na Kailas Mountain Range an ti a oma heng tlang te zinga sang ber chu MT Kailas ani MT Kailas mar chaklama tlang pangvel chu vur khal lian pui in akhu warluk mai helai bori aminga bokhar chu anti bokhar chu area vur tlang glacier cha pui tuimel atrang hian Indus lui hi a in siama na ani na Tibeta chuan Indus lui hi sigi kamban antia sakei baknei ka mau ti na ani bokhar atrang chuan ron luang zelin Kashmira India op Ladakh aluang luta Ladakh atrang hian Kashmira Pakistan op Gilgit Baltistan na aluang lut le a luang kwal zelin Pakistan ram aluta Pakistan atang hian Arabian tuipuya aluang lut ani Indus lui hi heng lui chenap Jelun Ravi Bias le setlas te infin khomin asiam le chon pachnat lui in Pakistan a mithan kot bula afin bokani heng lui te hi alomin Indus River System antiya chenap phi Indus fin tu zinga alien berani Indus lui pui hi khovela lui seiber somni pathumna ani pha a KM sang thum za somriat vela thuyani khovel pum huwa pa lui lian zio somma zinga atel bok Indus Water Treaty IWT chule
India le Pakistan te in thren kum sang kha zakwa somli pasari atrangin Indus lui tui in chu na hi a in tran to a kum som pathum chung zen zon chu anin chuwa ti chuan in rem zayan relta a kum sang kha zakwa somruk September ni som pakwa a Karachi Pakistan a khati laya India Prime Minister Jawahar Nehru le Pakistan ram sipai dictator le president ni bok ten World Bank threat puina in Indus Water Treaty IWT chu ming anzi anan ta ani World Bank hi guarantor tiam kam tu threat pui tu ani he inrem dang chuan kho chaklam lui heng Ravi Bias le Sudles te hi India thu nuaya a oma kho thanglam lui heng Indus Tibet atanga Kashmir kal tlanga luang zui zel Indus lui dang in afin lo map en la zelun le chenap te hi Pakistan thu nuaya a thunga he inrem na nuaya hiam permanent Indus Commission PIC po din ni in rampani atrangin commissioner pakhat ve an ani he thutlung hian India chu Ravi Bias le Sudles luya te thunei na pema se atui tikang tikiam zonga lohman big phal ani lo entirnan atui luang ti tlem lovin electric power siamnan hydroelectricity te longkal konga tan te sanga khoinan te ya man phal sakania heng lui tui hi lo khol vak arem lo achan chu Pakistan lama Indus luya tui luang zat atlem sot don wang ani IWT nuaya hian rampani te remti na ve lo chuan in rem na bo chet emo in nu do emo a thei lova tunma pon boina neu lo nei to ma se tuntrum hi India in he in rem na asa spen voi khatna ani awom zia chu India hian heng luya a project te Pakistan a hril hriat angai to lova Pakistan lammi en diktu po alo uksak to lovanga lui chim chin aluan chak zong tui tam zong tui lian warning Pakistan a hril thin po a hril du to don lo ti na ni IWT thutlunga chuan ram pakhat zokin he in rem na hi suspend theina a om lova ma se India chuan ka suspend ati si ani Indian Hydroelectric Project India hian Kashmir a zelum lui fintu kisa ganga luya kisang ganga hydroelectric project KHEP power 330 megawatt siam chok thei tura dina he project atan hian India chuang kisa ganga lui tui chu alun koitira hi Pakistan in anlo social to a Pakistan chuan he project awang hian Pakistan a tui luang lut 27% velin atlem sot don ni in asoya Permanent Court of Arbitration PCA hial an thlenga PCA chuan kumsang ni som pathuma interim order ati chuaka India chu khapsak chunzom phalna apeya sang ni som pariata an zo ani kisa anga hian zelum lui finin zelum hian inda safin le chong ti kha shareng ila ei ba ka hian India hian khotlang lam lui chenap Kashmir a Retil Hydroelectric Project electric power 850 megawatt pe chuak theya boipui mek boka kumsang ni somni paruka zo man be sei ani Sudles lui tui khuwa Bakra Dam Bias luya Pongdam le Ravi luya te India hian dinin irrigation le hydroelectricity atan an mangmek boka heng baka hian hydroelectricity project sang India hian kalpui lai mek anei nualani kan soivek seng lowang India sarkar thil tumchu India hian adu chuang kiseng anga lui tui khuwa reservoir abalu leilung noi sediment somte tleu fain tui chua in amuna ada thale theya he hian zelum le Indus luya atui luang ati tempha don ani hetiang hian tui khua dang kan soite po khiti veta se Pakistan lama tui luang chu atlem sot theyang ma se tui khua ho chu lo khatta vek se engtin nge ni chuang le aboi thak viau ani he hi chop chil taka tui lama Pakistan an rek theina om chun ani de umai India sarkar chuan long term clearing Pakistan tuilama hrek nan tui khua lian siam bel emo ane isa ti len bel tumin mala katum entirnan tuna aboi pui mek Retil Hydroelectric Project te hi tilian le zualin tui khua tamda usia maril ru luidanga atui khua te po tilianin emo athar khop nu se Pakistan hi a hrek theima na IWT suspend taboka Pakistan ron masalovin adu na lailaya India hian tui khu asiam thei to ani ma se hi kumtam tak boi pui ngai chi ani Pakistan le Indus Pakistan ram eile barzona sum le paidin mun economy hi India ang thowin lo nei agriculture a in ngathui le a Pakistan tanchon Indus lo hi antui mu na nar lian berania apoimo vet le India hian a soi anga Indus loi tui luang a khua khirani ngat chuan Pakistan chan hi a chaw le don ani Indus le afin tu te tui 93% vel hi electric current power siam nan le huan thlai chom nan an manga an thlai na chin na ram zong 80% vel zet chu
Indus lui le afin tu tatuya a in ngatlat ani heti khopa anun na a apoi mo awang hian Pakistan People Party ho tu Bilawal Bhutto pon kanrama Indus lui tuya luan lo chuan India mi te thisena luang thungang ati hialani kha Pakistan Electric Power siam chu zongjong mun thuma thena mun khat khu he lui tuya tanga siam ani boka chu wangin an tang na sa le don ti achiang reng mai engtin nge ni zelang ilo clear phot mayang u India Army le silaite India Army te hi khovela po lang tham khoparo puile chak ania tenglai puile misaila te an ro pui ma indona voi tam ma chon to in indona tam zo ka chuan ne na po an changreng ani ma se ro puin ne na po chang fo ma se tlak cham le du khoplo na lian do an nei chu army ho man ro poi mo silaya hian an chang kang mo reng mai hi ani tunlai khovela sipai nol puya automatic rifle kenglo om chun ram an ni to ome kumsang ka zakwa somli pasaria India in zalen na anei khan British Sauti danang zelin an silai kha an chom vengal zela 303 bolt action rifle karin rola nein Brent 303 LMG kha anile maya NCO bel kaichin kha 9mm sten gun an mangbokani indo pui pani na hunlaya British Army ang kha anniya masona an nei lo lai takin kumsang ka zakwa somruk paniya China ral an machon thuta China hian AK-47 le PPSH 42 automatic lamchi an ron mangna sa to le a an tamjok bok nen India chu tol na sa takni in an mol pho le ani kha indona atrang khan army silai po man mo takin an thak rumruma SLR British in Belgium ho siam chu an lo siam chon chu an zuk la chong ve le a ma se quality lama India siam hi a thatok lo ma fir fiak chet na JNK le mar chak biala phei chuan ahman a hreom viau ni turani AKM rifle chu Europe ramlam atrangin an leina sa lea India sipai te po an thodo huayani kumsom thumzet sipai nol puin SLR an man nuwa kumsang khazakwa somko pariata insas rifle an siam vele a ma se du thua samtok lo viawa kumsom ni po an man ma ina thak na turan zong na sa lea ma se insas rifle hi an siam zo phata Kargil indona an machon nga la ni ka kumsang khazakwa somko pakwa khan ne na ro pui tak ero an chan pui thungani insas rifle chu army te hian mangve zelin athak na turna satak an zon nuwa Russian siam AK-203 chu an thlangfela ma se a siam chu chungchanga boina an nei reya beidon trepa AK-203 rifle hi UP state a siam chu anita ani tuna hian army te hian nuai khat chuan dong ve to a ma se du khoplo na ero asang viau ome choti lain AKM tam tak ero an nei tel thungani US siam 716 rifle hi an lei nual boka ma se heng ho hi AKM te aina len dawa wanghen lek lamvel ero nuam tak ani lo ome India Army te hian silai chi sang an mang nuala tuna hian AKM le AK-303 rifle te hi chu amu po a in anga insas rifle le 6 soyer ero hi chu amu a in anglova heng te awanghen silai mu supply a boina neu a om ve thei ome sipai rual khat silai man in anglo le amu man in anglo nu hi tun lai khovela chuan an du lo le a po khan silai an man pol le a 9mm carbine SLR insas le AKM te aninok mayani tuna po India Army te hian an laman pol na sa le a reilo te a standard rifle AK-303 mang thei tura base yang hei anga inom khop maya ti chuanin hei Pakistan le India kan buai nge inarin oma aramri achon sipai anin kap zeu zawa kan video te po khan kan dalang to Pakistan in tlom an tumbik lova tin India in phubalak nge yan tumboka avo in ithleng ponin kap kha an la om zeu zawa ti chuanin hei mizo sipai in hei po saron siam veya hei kanan cheer le ange Indian Army hi kalo service rai ve to a tunlai boina India le Pakistan boina hi lau thon tura omlo tiang te hi chu kumtin deuh thokan boina ania indona tak tak ero achuak ngai chuang lova kalo thlir le mudana hi chuan boina tak tak indona hi kanram India zok hian a chua hi alaw zoka kanral thom le sipai chaklo na lam ni lovin kanram hroi tu te le sipai ho tu te hian ram zalen le thamuang takalal le thunei na hi nuaman ti ani Pakistan lam hi indona le boina du tak tak zok hi an ang thina ram ria po boina ron chok chok masatu te hi an ni zel zokani India lam chu kan boi masa ve thailo
Pakistan lam hian min ron kap ral sai po ni sela ke ni chu thu pe kho tu te atangin kan don ve ma chuan kan kap let ve ngot theilo ani Pakistan lam chuan an du huna min ron kap theya an duty te athu nei na an ngat bi kani khi sang ni som panga kum khani in ka hria a CRPF bas bom manga anti puapo khan sipai somli panga vel zet an thia tunlaya an boina ang tho hian kan buaya ram ria sipai min da vaka in ring rengin kan oma ma se anua borua ka re vele mai zel boka sang ni somni kumpo khan China le Indian boina a po sipai som thum an thia in do tur angin ram ria sipai min chek lut trawa boina tak tak omle chuang lovin anua borua ka re vele zel boka Indian kan throi tu te hian kongdang hian ma an lamai zela in do na ero an thlen pui tak tak ngai chuang lo Pakistan hian missile an lo kapa India mun poimo abom che emo an sipai an ron lu tir chawin in do na tak tak chu a thlen pui ve chau zo kang social media in be vak vak ba ke boruak a om tak tak ngai chuang lo mizo te hlau lovin thamuang takin lo om phot ro u aron tia hei a thil ni ve thei te po ania a lo lawa chi ai chiam tu te po kan ni lova amaro churam ria te khani anin kap zau zawa tin a pu modi a hian a ti mai mai me lova kan buayang ti hi chu a lo om rukhop mai hei ramzalena a sangkha zako somruk paruk Mizoram state buaya trangin ti hianin kumsomni kan buai nu at hian state ral muang ramzalen kan ni chhota a ramzalena hin nuam kan lo ti to sia kan buayang ti hi chu a lo om khop mai tong trai na lama po in rem na kan nei theina na tong trai fan a thao me ole kan du tok le photang